LAITHAINI October som thum le khat tu Nisim ling EPHESUS alian khat anew nga pan sagi ama sisan hangin ama sungah tatkhiatna ingani EPHESUS alian khat anew sagi Eite Ading Jesu hong Sepsak Thu Andres Pen Electronic Company nei pahia aman van atam khot pen van zuak te tuipi gei tol ngak na a ni khat sung tol nga ding in pai pi to taka kum sagi gol atapa jimmi ton pi hi moto tunga aka alai tak lom ma mai na pa khut le ni na sem dang te in chiam moi o a nang van bangza khong na ya achu le khot nei lo chi in apa lam akok komin aman hong zui sak chi hi Jimmy in tol nga khwazin na a akihel nangin bang ma sep kulowa apa ina ma ading abeiteng sikhi eithum te zong van tung atung ding te laka ikihel thai nangin na hoi sep na tunga kinga kulohi eite tanga Jesu si na le talking na hangin lut thai na inga hi mo na thamanin si na hi Jesu sisanin leiba lo hinta ya pasien tunga ileiba te pan hong kha khia hi ama sisan hangin ama sunga tatkhiatna nga in imo na te hong ki mai sakhi ama in ama te in kiselowa nun tak na nga theina ding lampi hong bor sakhi Chris I seble to asep thu iup na in ama to ton tunguna op khop ding hong phal hi to pa Jesu I hon pa in iup chang pasien ta te iswa hi to te pen ei tunga kiching taka hong kipia ama happy na hi to pen jimmi bangin wana ipa lam enin sunglam ki mon na to aman ke hong zui sak ichi thei ding hi Jesu nang tangin si chi na theina in na lungsim hong bang chi phon hiam to thumanin nanun tak na hong bang chi huzap hiam kongin Jesu o kai tangin nong si manin tulundam na in na le happy na in kamo na hong mai saka nang to ton tung om ding chi lang